Inapotuongoza mfalme ukawainue katika mfalme kututumikia jinsi inavyokupendeza. Ni wakati tunakabidhi nchi yetu mikononi mwako, mfalme ukailinde. Tukiombea walinzi wote ambao wanalinda hii nchi, ukawape hekima mfalme kila wakati kuwa macho kwa ajili ya ulinzi ndani ya nchi yetu. Nasi tutaendelea kukusifu na kukuinua. Ni asante kwa watu wanaopitia changamoto mbalimbali. Kuna watu wanaopitia changamoto sababu ni wagonjwa, wengine wanapitia changamoto sababu wamekataliwa, wengine wanapitia changamoto sababu hawazielewi Mungu wetu. Kuna wengine wanapitia changamoto gumu sababu wameamua kukutumikia mfalme. Mungu, wote tunawaleta mbele zako asubuhi ya leo, tukiomba kuwa wewe utakuwa kiongozi wa maisha yetu, utatuachia baraka zako mfalme, na neema zako zituongoze Mungu wetu, ndiposa tuweze kukuabudu na kukuinua jinsi inavyofaa. Ni asante mfalme, maana utaendelea kutuelekeza. Hata asubuhi ya leo ibada hii tunaiachilia kwako. Kila mmoja aliyetoka kwake na akakuja hapa mfalme, tuko na matarajio ambayo tumeyaleta mbele zako Mungu wetu. Tunayakabidhi kwako sasa mfalme, ukayajibu kulingana na mapenzi yako. Maana tunakutarajia wewe ni Mungu mwaminifu. Unajua mahitaji yaliyo ndani ya mioyo yetu na utatujibu kulingana na upendo wako. Tutakuinua, tutakuabudu, tukiomba mfalme, endelea kutuachilia Roho wako Mtakatifu atuongoze katika kila hali kwa utukufu na sifa kwa jina lako. Hili ni ombi letu la imani katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Baba wetu aliye juu mbinguni, lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Usitutie kama tunavyosamea wanaotukosea, usitutie majaribuni, bali tuokoe na yule mwovu. Kwa ufalme wako sasa na utukufu hata milele. Amina. Thank you, praise team and our student minister, Elder Gitonga. Hau hage liu ni ciana cikuhoerwo ni our student minister Elder Gitonga. Watoto wote sasa waje ndio waombewe. Jambo ni lile kuomba, jambo ni lile kuomba, tuibe. Jambo ni lile kuomba, jambo ni lile kuomba. Ukipatwa na shida, jambo ni lile kuomba, tuibe. Jambo ni lile kuomba, jambo ni lile kuomba. Ukipatwa na maradhi, jambo ni lile kuomba, tuibe. Jambo ni lile kuomba, jambo ni lile kuomba. Jambo ni lile kuomba, jambo ni lile kuomba, tuibe. Jambo ni lile kuomba, jambo ni lile kuomba. Ya Bwana Yesu asifiwe watoto. Happy New Year. Happy New Year. Yeah, the year is not old. We are in January, and so it is good for me to at least say to you Happy New Year. As I invite you to 2026, today is the second service, Sunday service on 11th, that our God has given us an opportunity to be here in the church. I would encourage you with the word of God from Proverbs chapter number 26 and verse 6 that says, train the children on the way he should go, and when he is of age, he will not depart from that way or route. That one encourages us that we need to obey our parents as they train us, as they advise us, because when we will be of age, then we will be able to worship the Lord in the right way also as we mentor others. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe kwa ajili ya watoto. Tutulie tuombe, wale wanaolia tutulie tuombe. Mungu wetu mwaminifu,
Mungu wetu, wewe mfalme wa wafalme, Mungu wetu uliyeinuliwa juu sana, tunanyenyekea asubuhi ya leo tunapokuabudu kwa ajili ya hawa watoto ambao umetupa wako hapa kanisani. Kuna wengine walio katika manyumba yetu, kuna wengine walio katika nchi hii mfalme, ambao hata hawajajiunga na makanisa. Wote watoto kutoka wa siku ya leo mfalme, mpaka mtoto ambaye ako umri wa miaka 13, wote tunawaachilia mikononi mwako, kwa kuwa mfalme katika kanisa letu mfalme, tunajua hao ndio watoto wa church school. Mfalme, tunapowaombea asubuhi ya leo tunakuinua, maana wewe ndiwe umetamalaki katika maisha yao. Wewe ndiye kimbilio, tegemeo lao mfalme. Kila siku tumewafundisha na wamefundishwa mfalme, wameelekezwa mfalme kukutegemea wewe uliye Mungu wa ajabu, wewe uliye Mungu wa upendo, wewe uliye Mungu unaye walinda na kuwahifadhi. Asubuhi ya leo twakusifu, twakuinua tukiomba msamaha kwa ajili ya makosa yoyote hawa watoto wanaweza kuwa wamefanya. Mfalme, kwa wasamehe na ukawaongoze katika utakatifu wako. Umewaita katika utakatifu mfalme. Mungu, tunawakabidhi mikononi mwako, ikiwa ni ombi letu kuwa utawaongoza mfalme, wawe watakatifu, wakusifu kwa utakatifu. Mungu wetu, waondolee jambo lolote katika maisha yao wanapoendelea kukua mfalme, wanapoendelea kutangamana na wazazi, wanapoendelea kuwa mashuleni, wanapotembea katika barabara mfalme, walinde na uwaondolee jambo lolote ambalo laweza kuwatoa katika kukutumikia. Mungu wetu, tunaachilia hao watoto kwako tunapokusifu na kukuinua, sababu hawa ni watoto ambao mfalme wameweza kusikia mwito wako kuwa tuachilie watoto wandogo waje kwako jinsi Yesu alivyoitana. Mfalme wa falme, asubuhi ya leo tunawaachilia kwako, ukawaongoze kila wakati mfalme, wakaendelee kulisifu na kuliinua jina lako. Wakati huu tunaombea hawa ni watoto walio na mahitaji mbalimbali. Mungu wetu, asubuhi ya leo tunakabidhi mahitaji yao, sababu unayajua kutoka mioyoni mwao kwako mfalme, kwa utawatimizia na utawajibu kulingana na upendo wako. Waongoze mfalme, kila siku wakashuhudie kuwa wamekuona ukitenda maajabu katika maisha yao, nasi tutaendelea kukusifu na kukuinua. Tunapokumbuka hawa watoto, tunaombea wazazi wao, ipoza mfalme uweze kuwapa hawa watoto wanapokihitaji Mungu wao, mahitaji yao wote mfalme, wazazi wakaweze kuwajibia kupitia uwepo wako, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Tunapowaachilia mfalme kuendelea kwa ibada hii, tunawaombea pia uwape uwezo wa kuelewa neno lako, uwezo wa kujishikilia neno lako, uwezo mfalme pia wa kuliweka katika matendo ndani ya maisha yao, na nalo jina lako litainuliwa na litaabudiwa milele. Wewe ni Mungu mwaminifu, endelea kuwaongoza hata katika masomo yao, wafikishie ndoto zao mfalme, maana wewe ni mwaminifu. Ili ni ombi letu la imani katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Tutulia hapo ndiposa tukiri Apostles Creed. Njetekete Ngai Mungu wa iguru na thĩ, na ngetekia Yesu Kristo mwathani wetu aciarwo nĩ mwana tene iguru agĩkua agĩthikwo agĩtwo koma nĩkwakarĩte njara Amen. Tuendelee kuamini Mungu akituongoza. Asante. Thank you. God bless you too. Mahinda maya riu ni ma youth moke nao mahoerwo. Every youth in the house, just come forward and receive your blessings. Tugutongorio ni Reverend Dr. Mwita. Igojega yakoya nirio jaragia nagai nirio demo twaragera
mataro makwa mothe nirarothe dinakeha yanyamarora gagoro gahatoro atenainegete rerabuonokya ikojega yakoya niryogenagagoro niryoweo menyithagia atewe hakuhe gũka. Good morning. You okay? How many of us who do not understand the Gikuyu language? Just put up your hands. 1, 2. For the sake of that one, would you allow me to do it in English? All right. We'll say a prayer. But before we say a prayer, I just want to remind us that we are very special people of God. And God knew us even before we were born. And God keeps us. Unfortunately, we go out in the world to do what we do, whether at school or where we'll be employed. Then we find some challenges. It's normal to face a challenge. That's why we don't call it a problem, we call it a challenge. Because you can walk through the challenge, steady firm. Do not let anything remove you from the love of God. You love God, you care for your life, and you want your life to be taken care of by your God. Just remind you and us that God created us so specially that we can say, I am wonderfully and fearfully made. Right? Are you? Do you believe it? Yes. That you are fearfully and wonderfully made. So do not let that which is in you be removed by anybody. Stand faithfully until the end. And from Proverbs chapter 3, verse 35, Proverbs 3:35 reads, "The wise shall inherit glory, but shame shall be the promotion of fools." The wise shall inherit glory, but shame shall be the promotion of fools. Would you like to be a fool or a wise person? Be with that wise person so that you can inherit glory, because you are very special in the eyes of God and the people who love you. Let us pray. Gracious God, we thank you for these young people and pray that, God, you will continue to help them as they continue in their journey's life, that they will be given the things they need when they face the challenges of life, as we all do. God, they will be victorious, that they will not let the evil one destroy them, that they will not let anyone demean them, for they are specially and wonderfully made. Bless them. Those who go to school, let them study hard. Those who are looking for a job or further education, Lord, we pray that you will give them the desires of their hearts. We thank you for their parents who raised them, who helped them. Give them the things they need so that they can raise these young people well. We thank you for the church that welcomes them. And we pray that together, this group of young people and all of us, we will be united in those cords of love that cannot be broken.
as we serve you, we listen to you, and we follow you. So bless them, their families, their communities, and give us peace. For we pray in Jesus' name. Amen. Remember, you are fearfully and wonderfully. Mwathani agocwo tuthiete wega githitiguo mahinda maya riu ni mahinda ma presentations na tuguthio tukwambirwo ni church choir okay, kindly mo present from there Bethlehem district kuma hau arume nao nio megucokerera katika njia ya injili iendayo kwetu mbinguni twatembea na Bwana kila siku katika dhuluma nyingi yenye giza na mateso mengi twatembea mpaka Yerusalemu inatembea nikaza mwendo nifike Yerusalemu. Sikia sauti ya Bwana ya kuingia furahani mwake Bwana. Otile ona omwe ogehonya merimo ya ngoro otile ona omwe Jesu nea emadena maito ne areto tongoraya Otire namora tata Jesu Otire ona omwe Jesu neo emadena maito ne areto tongoraya Otire namora tata Jesu Otire ona omwe ne pole onge modhigu take Otire ona omwe mwenyi ya moholeli take Otire ona omwe Jesu neo emadena maito ne areto tongoraya Otire namora tata Jesu Otire ona omwe Jesu neo emadena maito ne areto tongoraya Otire namora tata Jesu Otire ona omwe ne kole higo totale nake Otire ona remwe Otire
Jesu nĩ oĩ mathĩna maitũ, nĩ arĩ tũtongoragia, gũtirĩ na mũrata ta Jesu, gũtirĩ ona ũmwe. Gũtirĩ ona ũmwe, kana mwĩhia wanalegwo nĩwe. Gũtirĩ ona ũmwe. Jesu nĩ oĩ mathĩna maitũ, nĩ arĩ tũtongoragia, gũtirĩ na mũrata ta Jesu, gũtirĩ ona ũmwe. Jesu nĩ oĩ mathĩna maitũ, nĩ arĩ tũtongoragia, gũtirĩ na mũrata ta Jesu, gũtirĩ ona ũmwe. Bethlehem District, mwakĩra njĩra nĩ akwenda kũjoin district itu, no nĩ agũkĩamba ũkĩhoya Elda wake rũtha. Aya, watu wa Bethlehem District kujeni, na yule yote hana Bethlehem District pia naye akuje. Gĩtuamba-inĩ kĩa Ela, Daudi na Goliathũ, Ngai akĩneana njamba ĩyo yarĩ na ũhoti, moko-inĩ makamwana gakĩmĩtinia ngingo, rũhiũ rũu rũkĩhithwo hekarũ-inĩ ya Ngai. No hega, no hega, Ngai-inĩ no hega, no hega, no hega, harĩ Ngai no hega, harĩ Ngai no hega, igongona-inĩ no hega, ona ithuĩ nĩ twĩhithe, igongona-inĩ no hega, no hega, no hega, igongona-inĩ no hega, no hega, no hega, harĩ Ngai no hega, harĩ Ngai no hega, igongona-inĩ no hega, ona ithuĩ nĩ twĩhithe, igongona-inĩ no hega. Rĩmwe Daudi agĩtwo nĩ ng'aũrũ mbara-inĩ, ndaigana kuona kamweke kwĩgaya matharaita, agĩkora Ahimeleki mũthĩnjĩri kĩgongona-inĩ, akĩmũhoya rũhiũ kana itimũ athiĩ mbara-inĩ. No hega, no hega, harĩ Ngai no hega, no hega, no hega, kĩgongona-inĩ no hega, harĩ Ngai no hega, kĩgongona-inĩ no hega, ona ithuĩ nĩ twĩhithe, kĩgongona-inĩ no hega, no hega, no hega, kĩgongona-inĩ no hega, no hega, no hega, harĩ Ngai no hega, harĩ Ngai no hega, kĩgongona-inĩ no hega, ona ithuĩ nĩ twĩhithe, kĩgongona-inĩ no hega.
kwĩgocithia no hega harĩ Ngai no hega kĩgongona-inĩ no hega harĩ Ngai no hega kĩgongona-inĩ no hega ona ithuĩ nĩ twĩithe kĩgongona-inĩ no hega kĩgongona-inĩ no hega harĩ Ngai no hega kĩgongona-inĩ no hega ona ithuĩ nĩ twĩithe kĩgongona-inĩ no hega kwĩ maũndũ tũgũtoria twehotha kĩgongona gĩatũmire Ngai arĩrĩ Ibrahimu akiuga nĩ mũratawe ndangĩkĩmwĩhitha ndundu kĩgongona kĩrĩ hinya kĩgongona nĩ kĩaragia no hega harĩ Ngai no hega kĩgongona-inĩ no hega harĩ Ngai no hega kĩgongona-inĩ no hega ona ithuĩ nĩ twĩithe kĩgongona-inĩ no hega kĩgongona-inĩ no hega harĩ Ngai no hega kĩgongona-inĩ no hega ona ithuĩ nĩ twĩithe kĩgongona-inĩ no hega. Arũme othe, all men in the house, moke nĩgetha magoce Ngai. Eric, number 32. Eric. Jesu nigenaga ni wendo cio waku ũgĩtĩkĩra kũngwĩra ona itarĩ kĩene gĩkirĩgĩrĩro kĩrĩa itarĩ mbere gĩa thũmbĩ rĩa ũnjigĩire rĩrĩa ĩtabuthaga nayo mĩkuru ya rika na irĩma cianeneha ndeithia Ngai wakwa ndikanũrĩre kuo njerũhĩria hinya tuĩka mũtongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ nduma nĩ wakirĩrĩirie hau mũtharaba-inĩ ũkĩambo nĩgetha Ngai thũmbĩro ya muoyo kĩyo kirĩrĩria rũgendo-inĩ rũrũ na ũheko ya wĩtĩkio rũrĩkie kĩrĩti nayo mĩkuru ya rika na irĩma cianeneha ndeithia Ngai wakwa ndikanũrĩre kuo njerũhĩria hinya tuĩka mũtongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ nduma rĩmwe nĩhotagwo na ngagĩa na nganja ndona rũgendo rwaraiha na ngorwo nĩ hinya no ngaigua mũgambo wa Jesũ mũnyeni ũkĩnjĩra nyũmĩrĩrie tondũ akinyie gũka nayo mĩkuru ya rika na irĩma cianeneha
ndeithia Ngai wakwa ndikanũrĩre kuo njerũhĩria hinya tuĩka mũtongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ nduma Ngai ũrĩa warĩho nĩnjĩrĩa Danieli ona rĩu arĩ na hinya ndagarũrũkaga we nĩ mwĩhokeku ndagarũrũkaga ona hĩndĩ ya mathĩna ndagarũrũkaga nayo mĩkuru yarika na irĩma cianeneha ndeithia Ngai wakwa ndikanũrĩre kuo njerũhĩria hinya tuĩka mũtongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ nduma we wĩ rũgendo-inĩ ndũkorwo nĩ hinya mbara nekendo cia thĩ ĩno ikirie gũthira Jesu akirie gũka agatũhurũkie kũrĩa gũtarĩ maithori na gũtarĩ thĩna nayo mĩkuru yarika ona irĩma cianeneha ndeithia Ngai wakwa ndikanũrĩre kuo njerũhĩria hinya tuĩka mũtongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ nduma mahinda maya tũkũigua wa Petmark akĩgoca Mwathani. Wa Petmark akĩcoka gũikara thĩ, Elder Moshe na timu yake nao moke magoce. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Warĩnga wa Maina, ngakena nĩ ũndũ wa Jehova na Jesu kũhonokia. Nĩngũina rwĩmbo rwĩna gĩthũngũ, ngũkĩhoete gĩthũngũ no opportunity nĩ ĩno, koguo tondũ no ruo ngwendaga kũina, no ruo ngũina the taste of Jesus' saving grace. Nĩngũinithio nĩ Gladys. Gladys ya gũkũ? Gladys? Yes. Taste ya Jesu ũmũmenyete. It's wow. Ũrĩa honokanagia. Mwathani agocwo. I believe Jesus saves, and his blood washes whiter than snow. I believe Jesus saves, and his blood washes whiter than snow. Let us sing of his love once again, of the love that can never decay, of the blood of the Lamb who was slain, till we praise him again in that day. I believe Jesus saves, and his blood washes whiter than snow. I believe Jesus saves, and his blood washes whiter than snow. There is cleansing and healing for all who will wash in the life-giving flood. There is perfect deliverance and joy to be had in this world through the blood. I believe Jesus saves, and his blood washes whiter than snow. I believe Jesus saves, and his blood washes whiter than snow. Even now while we taste of his love, we are filled with delight through his name. But what will it be when above we shall join in the song of the Lamb? I believe Jesus saves, and his blood washes whiter than snow. I believe Jesus
Jesus saves, and his blood washes whiter than snow. Then we'll march in his name till we come at his bidding to cease from the fight, and our Savior shall welcome us home to the mansions of glory and light. I believe Jesus saves, and his blood washes whiter than snow. I believe Jesus saves, and his blood washes whiter than snow. So with banners unfurled to the breeze, our motto shall loyalty be, till the crown from his heart we shall seize, and the King in his glory we see. I believe Jesus saves, and his blood washes whiter than snow. I believe Jesus saves, and his blood washes whiter than snow. I believe Jesus saves, and his blood washes whiter than snow. I believe Jesus saves, and his blood washes whiter than snow. Be blessed. Kusuriata kwari na njamba ya ita, ritwa rĩayo yetagwo Naamani, mwĩrĩ wayo waiyũrĩtwo nĩ mangũ, kĩrwe gĩthambe rũĩ rwa Jorodani, njamba ĩyo ya ita yaiyũrĩtwo nĩ mangũ, njamba ĩyo ya ita yaiyũrĩtwo nĩ mangũ, mwĩrĩ wayo waiyũrĩtwo nĩ mangũ, kĩrwe gĩthambe rũĩ rwa Jorodani, njamba ĩyo ya ita yarĩ na igweta rĩega, ona mbara-inĩ noyo yahotanaga, ningĩ yarĩ na ũtonga mũingĩ mũno, na icio ciothe itiamũhonirie mangũ. Tũine njamba ĩyo ya ita yaiyũrĩtwo nĩ mangũ, njamba ĩyo ya ita yaiyũrĩtwo nĩ mangũ, mwĩrĩ wothe waiyũrĩtwo nĩ mangũ, kĩrwe gĩthambe rũĩ rwa Jorodani, njamba ĩyo ya ita gĩthiĩ Isiraeli, negĩkinya mũciĩ kwa Elisha, yabataire kũhonio mangũ mayo, kĩrwe gĩthambe rũĩ rwa Jorodani, nayo njamba ĩyo ya ita yaiyũrĩtwo nĩ mangũ, njamba ĩyo ya ita yaiyũrĩtwo nĩ mangũ, mwĩrĩ wothe waiyũrĩtwo nĩ mangũ, kĩrwe gĩthambe rũĩ rwa Jorodani, njamba ĩyo ya ita yahiũha kĩongo, ĩkĩnyarara rũĩ rwa Jorodani, yaririkana njũĩ cia Damaseki, gĩtũmi tondũ yarĩ ya madaraka, njamba ĩyo ya ita yaiyũrĩtwo nĩ mangũ, njamba ĩyo ya ita yaiyũrĩtwo nĩ mangũ, mwĩrĩ wothe waiyũrĩtwo nĩ mangũ, kĩrwe gĩthambe rũĩ rwa Jorodani, ndungata ciayo ikĩmĩthaitha mũno, kaba wĩthambe maita macio mũgwanja, rĩrĩa thambire maita macio mũgwanja, mwĩrĩ wayo kĩhana ta wa kana, njamba ĩyo ya ita yaiyũrĩtwo nĩ mangũ, njamba ĩyo
ya ita yaiyũrĩtwo nĩ mangũ, mwĩrĩ wothe waiyũrĩtwo nĩ mangũ, kĩrwe gĩthambe rũĩ rwa Jorodani, mũrũ na mwarĩ twambe tũhere mehia, tũciarwo rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩake, tuonanie riri wa Jesũ mũhonokia, nĩguo tũkona muoyo ũcio ũtagathira nayo. Yo ya ita yaiyũrĩtwo nĩ mangũ, njamba ĩyo ya ita yaiyũrĩtwo nĩ mangũ, mwĩrĩ wothe waiyũrĩtwo nĩ mangũ, kĩrwe gĩthambe rũĩ rwa Jorodani. God bless you. Timu cia nacio ciacoka kũina, Ngai amũrathime mũno. Thaa ici nĩ cia music ministry, ma present macoke matutongorie na mass choir. The King of Glory is here. He is here. The King of Glory is here. The King of Glory is here. Utamwambia nini ukimwona? Nainama tunasujudu, Mungu ni moja tu. Utamwambia nini ukimwona? Utamwambia nini ukimwona? Tunainama tunasujudu, Mungu ni moja tu. The King of Glory is here. The King of Glory is So Mungu yupo mmoja tu, yeye niliko ambaye niko. Pokea sifa za mioyo yetu, Mungu ni mmoja tu. So Mungu yuko mmoja tu, yeye niliko ambaye niko. Pokea sifa
za mioyo yetu. Mungu ni mmoja. The King of Glory is the King of Glory. Ashera o Dagonio, bahari miungu ya kigeni wameanguka, wamesi. Mungu ni mmoja tu. Ashera o Dagonio, bahari miungu ya kigeni wameanguka, wamevunjika. Mungu ni mmoja. Ashera ho Dagonio, bahari miungu ya kigeni wameanguka, wamevunjika. Mungu ni mmoja tu. Haya, the King of Glory is here. The King of Glory, the King of Glory. Bwana asifiwe. Amen. Na tusimame kanisa tumsifu Bwana. Huyo ni mwaka mwerũ. Huyu ni mwaka mpya. Na nĩtũkwambararia Ngai na tũtĩe Ngai tondũ nĩ Ngai. Arogocwo Mwathani. Amen. Twambararie Ngai tondũ nĩ kĩ? Nĩ Ngai. Na tũtikwambararia Ngai nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩngĩ. Gĩtũmi no kĩ? Kĩmwe. Ũria cio ngĩ kana arĩ na igĩrĩ. Amen. 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 Kwanza na kupigia Bwana Yesu makofi. Haya. Hallelujah. Wega
Ni ngatho ici ndacitũma wakwa nĩ ũndũ wa ciama nene ũratũga kumagio ciothe nĩ ũndũ wa karu gaku. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu? Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Wapi shangwe na vigelegele? Yesu emoyo, Yesu emoyo, emoyo, Yesu emoyo. Atonyaga thĩinĩ wa kanitha, kanitha ũkarũgĩra Jesũ.
rũboro-inĩ rwo nĩ Paulo na Sila mĩkĩokorokoro atĩ nĩ rũboro-inĩ rwo Paulo na Sila mĩkĩokorokoro atĩ nĩ rũboro-inĩ rwo Paulo na Sila mĩkĩokorokoro ĩni ũkaitũ mũinĩre kĩra mũndũ thĩinĩ kĩguo rogera Jesu rogera Jesu rogera Jesu rogera Jesu rogera Jesu atĩ rũboro nĩ kĩhoti ũngĩkĩrwo nawe ũtarĩ na itherũ atĩ rũboro nĩ kĩhoti ũngĩkĩrwo nawe ũtarĩ na itherũ ĩni ũkaitũ mũinĩre ĩni ũkaitũ mũinĩre Joshua kĩrũgama kĩrĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungata Ngai wa igũrũ niĩ Joshua kĩrũgama kĩrĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungata Ngai wa igũrũ atĩ rũgendo rũrũ tũrarũthiĩ na tigithie na matire na irio oiye cia kũmateithia ĩni Joshua kĩrũgama kĩrĩta oiye tũrĩtungata Ngai wa igũrũ atĩ rũgendo rũrũ tũrarũthiĩ oiye na matire na irio wa igũrũ atĩ Joshua kĩrũgama kĩrĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungata Ngai wa igũrũ ũnyite na guoko njikarage nawe ndĩkuĩre mũtĩ wakwa wa kwambĩrwo njikarage nawe mathĩna-inĩ mothe nĩgetha ũteithie kũhota wapi shangwe na vigelegele rekei tũ appreciate Ngai nĩ tondũ wa kĩgoco kĩu. Thank you music ministry na Ngai athiĩ na mbere na kũmũrathima. Mahinda maya nĩ tũkũgwatwo ũgeni tũkĩragwo maũndũ marĩa tũbatiĩ kũmenya nĩ our registrar Elder Macharia. Wathani agocwo muriega thĩinĩ wa Mwathani na ndĩ mwega. Jesu nĩ Mwathani thĩinĩ wa ngoro yakwa. Tagwo Elder Macharia toguo program auga na nĩngwenda kũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa service ĩno ya kerĩ ya Gĩkũyũ. Mũigue mũrĩ harĩa hagĩrĩire tũgĩtungata na tũgĩtungatĩrwo na kiugo kĩa Ngai. Karibuni sana. No nyende ũgarũrũkire ũcio ũngĩ mwĩre karibu sana. Asante sana, thank you nĩ gũka nĩgetha tũkorwo tũrĩ nyũmba-inĩ ya Ngai mũthenya wa ũmũthĩ nĩyo Sunday ya kerĩ ya mwaka wa 2026 na no nyende kũmenyekana twĩ na ageni matũcigeneire mũthenya wa ũmũthĩ. Ũngĩkorwo nĩ rita rĩaku rĩa mbere no nyende gũkũria na gĩtĩo o harĩa ũrĩ wĩtĩkĩre kũrũgama magũrũ maku. Ũngĩkorwo nĩ rita rĩaku rĩa mbere, yes, twĩna mũgeni ũmwe harĩa thutha nĩ erĩ. Tũma appreciate kanitha makĩrũgamaga. Mũkũgeithio nĩ deacons aitũ na mũheo token. Koguo mũtigaikare thĩ na tũmwĩre nĩ wega nĩ gũthura gũka tũthome hamwe na inyuĩ gũkũ PCA Karatina Church. Karibuni sana, twendete ageni tũthomage hamwe. No angĩgĩkorwo mũrĩ gũkũ gũcera mũcoke kũrĩa mũthomaga, tũkũmũtũma na ngeithi cia wendo wa Mwathani na Ngai amũrathime na mwĩke wega.
Gatagati gaitu twina ageni, twina tugatiri witu Reverend Dr. Mwita yatucereire muthenya wa umuthi, atumitwo ni presbytery. Asante sana. Is your spouse around? Auma na spouse wake na nikite wega, twina elders ageri mari kuu gatagati-ini kaitu, onao ni tukuma appreciate. Elder kage ka ni ndukurugamite hindi wengi. Yes, tumu appreciate onake. Ena gitumi kiria gitumite moke na Ngai amurathime. God bless you so much. Oho ni tukwenda kunyita ogeni aria matwiragira na congregation ya online na inyuĩ mũrĩ andũ a bata na nĩ wega gũkunyitanĩra hamwe na ithuĩ ona rekei tũma appreciate onako tũtiramona. Nĩngwenda kũnyita ũgeni chair witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ aranyita itemi rĩa chair ndarĩ hakuhĩ. Elder Moses Kuria is the chair of the day. Asante sana. We appreciate you. Thank you. Mũhunjia witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ our student minister Joseph Gitonga Kiambi. Karibu sana. Mungu akubariki na akutende wema unapokuwa unatuhubiria neno siku ya leo. Asante, tumu appreciate pia Group on duty umuthi ni Bethlehem na ni wega ungikorwo muri na vacancy nyonire tawa murenda kuhingura elder kuma na application cia tutwa kuma appreciate muno. Thank you ni kuirutira kwanyu na ni wega. Thank you Bethlehem, tuma appreciate onao. Thank you. Group on duty next Sunday tugatongorio ni Christian education. Christian education othe ni marorio ni undu woguo nigetha meharirie ari othe marutaga na meitanagia na career ya teachers whether ni college, primary, junior, secondary, senior, othe ni marorio macemanie na haha nja twarikia service nigetha mahote kubanga service ya Sunday. District fellowships ciana tau muthenya wa Wednesday tugakorwo na Shalom aria magacemania Shalom grounds thaa 11 nayo district ya Neema magacemania kwa Elder Moses Kuria uria Bishop Gati Mugandu. Members makorio othe magacemania 4:15 PM nigetha mahote gutwarana hamwe na makorio othe makeyumiria ni tondu magakona fellowship na magakona AGM muthenya o ucio. Macedonia magakorwo magathie Ihwagi kwa Mrs. Mushoki. Members ya Macedonia makorio macemanie Mathai supermarket thaa 9:20 nigetha mahote gutwarana hamwe. Muthenya wa Thursday district ya Emmanuel magacemania kwa Purity Kambura kuria Jambo akuhi na Brickin Car Wash o mathaa macio ma 4:45 PM. Friday tugakona district ya Ebenezer magithie kwa Becky Committee kukari Dodo 4:45 PM. District ya Utugi magacemania kwa Mr. and Mrs. Maina Petmark Saigon 4:45 PM. Jerusalem magakorwo guku kanitha-ini 4:30 PM. Jordan na magathie kwa Mrs. Beatrice Wanjiru Kafuga kuria Kawangware 4:45 PM. Peniel magacemania kwa Mr. and Mrs. Eldalea Gitonga. Members a Peniel magacemania Mathai thaa 10:20 nigetha mahote gutwarana hamwe. Baraka na magakorwo guku kanitha-ini 4:35 PM. Shunem magathie kwa Mary Maina Pakoni 4:45 PM. Na Tumaini magacemania AP Chapel thaa 11 na members othe a Tumaini ni marorio twarikia service mucemanie haria kwina gate ya mutungatiri nigetha mwaranirie. Bethlehem na magakorwo gia Kairo kwa Margaret Warenga aria kuhi Mukima building thaa 11. Yani riu riki ni ati lunch hour meetings kana fellowships ni iranjirie last week wega na ikoretwo igithii na mbere na ni turamumenyithia ati ona rucio all through the week ni rikoragwo kuo thaa 7 kinya thaa 8 cia miaraho ogu kanitha-ini. So you are invited and also invite a friend as you come. Tuna appreciation ciumite kwa family ya the late Mary Wandia Matheri na niwe nyina wa Deacon Alice Mumbi Matheri kuma Jerusalem district makienda gucokia ngatho ni undu uria muramanyitiriire na mahoya ona indo cianyu
ona kumahe na kumomiriria hĩndĩ ĩrĩa mara na ihinda iritũ rĩa gũtigwo nĩ mami wao, na nĩ macoketie ngatho na makauga Ngai amũrathime, na oho makaheana ngatho na bahasha ya shilingi 2,000 to appreciate family ya Deacon Alice. Asante sana. Oho nĩ tũkwenda gũcokia ngatho kũrĩ family kana members ũrĩa ũraheanire kĩheo gĩkĩ kũrĩ kanitha. Nĩ tũraheirwo donation kana kĩheo kĩa microphone 2 state of the art, very powerful microphone cia gũtũmĩka thĩinĩ wa wĩra wa kanitha, na microphone ici nĩ irahoirwo na iradedicatwo nĩ mũtungatĩri, tũracoka tũraneo ta kanitha nĩgetha ihũthĩke kũrĩ wĩra wa Ngai. To appreciate family ĩrĩa iraheanire. Asante sana, thank you, nĩtũkenete na tũgathiĩ na mbere na kũmworia gũtingĩaga needs ingĩ cia kanitha, na ũngĩkorwo Ngai no akwarĩrie kana ũigue ngoro yaku no wende kũheana kĩndũ ta gĩkĩ kana kĩndũ kĩngĩ thĩinĩ wa kanitha, you are very much welcome. No ũnyone nĩgetha ngwĩre kũrĩa need ĩrĩ, and God will bless you. Thank you mũno 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 nyuothe nĩ wĩrutĩri wanyu, ona ũrĩa tũthiĩte na mbere tũkĩnyitagĩrĩra kanitha. Ngai amũrathime. Ngĩrĩkia biũ, all men nĩ marorio macemanie harĩa nja twarĩkia service, onao nĩgetha magĩe na ũhoro wa kwaranĩria. Mwendera service njega ona wiki njega ĩyo ĩrĩ mbere itũ. God bless you. Okay, onawe registrar ũrathimwo mũno. Rĩu hau hangĩ nĩ tũgũigua tũgĩthomerwo mathoma maitũ. Rĩa mbere rĩ kuma Isaia 43:1-19 by Deacon Susan Mwangi. Rĩu rĩngĩ tũcoke tũthomerwo 2 Corinthians chapter 4:1-6 by Rose Wandaru. Marũmanĩrĩire. Ithoma ritũ rĩa mbere rĩ kuma Isaia 43 verses 1-19. Niĩ ngũmũthomera njĩtagwo Susan Mwangi, ngahonoka na ngenda Kristo. Tũtwarane hamwe. Na rĩrĩ, rĩu we Jakubu, Jehova ũcio watũmire ũgĩe muoyo egũkwĩra ũũ, nawe Israeli rĩ, ũrĩa wakũmbire ekuga atĩrĩ, menya wĩtigĩre, nĩgũkorwo niĩ nĩ niĩ ngũkũrĩte, ningĩ nĩ ngwĩtĩte na ũndũ wa kũgweta rĩtwa rĩaku, we nĩwe wakwa. Hĩndĩ ĩrĩa ũkũgerera maaĩ-inĩ ũkĩhĩtũkĩra kuo rĩ, ndĩkoragwo ndĩ hamwe nawe, ona ũkĩgera njũĩ-inĩ rĩ, itirĩ kũrindania, ona hĩndĩ ĩrĩa ũkũgerera mwaki-inĩ rĩ, ndũgacinwo nĩguo, ona kana ũrĩrĩmbũkĩrwo nĩ rũrĩrĩmbĩ rwaguo. Nĩgũkorwo niĩ nĩ niĩ Jehova Ngai waku, owe ũrĩa mũtheru wa Isiraeli, na niĩ niĩ mũhonokia waku, nĩheanĩte bũrũri wa Misiri ũtuĩke kĩndũ gĩa gũgũkũũra, onakuo Kushi na Sera ngakũheana ithenya rĩaku, kuona atĩ nĩ ũtũire wonagwo ta wĩ bata mũno nĩ niĩ, nĩkĩo wĩkĩrĩirwo ona niĩ ngakwenda. Tondũ ũcio nĩ ngũneana andũ angĩ nĩ ũndũ waku, onacio ndũrĩrĩ ndĩcineane oro ũguo ithenya rĩa muoyo waku. Menya wĩtigĩre, nĩgũkorwo ndĩ hamwe nawe. Njiaro ciaku rĩ, ngacirehe ndĩcirutĩte mwena wa irathĩro, na ngũcokererie ngũrutĩte mwena wa ithũĩro. Na nĩ kwĩra ngera Gathini atĩrĩ, maneane onakuo Gathini ndĩkwĩre atĩrĩ, tiga kũmagirĩrĩria ariũ akwa rĩ, kĩmarehei moime kũndũ kũraya, ona airĩtu akwa rĩ, marehei moime itũũra-inĩ maume ituri-inĩ cia thĩ, ona acio othe metanagio na niĩ o acio ndombire, nĩgetha riri wakwa woneke. Nĩ niĩ ndamombire, ti-itherũ acio nĩo wĩra wa moko ũcio
acio nĩo wĩra wa moko makwa. Umiai atumumu na nja, o acio mena maitho, ona andũ arĩa mataiguaga, o acio mena matũ. Andũ othe a ndũrĩrĩ nĩ macokanĩrĩrio hamwe, nao andũ a mabũrũri mothe nĩ mongane. Nĩ mũndũ ũrĩkũ thĩinĩ wao ũngĩhota kumbũra ũhoro na atuonie ũhoro wa maũndũ ma tene? Ta nĩ marehe aira ao nĩgetha monanie atĩ ũhoro wao nĩ wa ma, ona kana marekwo moige ũhoro, moige atĩrĩ ũcio nĩ wa ma. Inyuĩ nĩ inyuĩ aira akwa, ũguo nĩguo Jehova ekuga. Ona nĩ inyuĩ ndungata ciakwa iria thurĩte, nĩgetha mũmenye na mũnjĩtĩkie, na mũmenye atĩ nĩ niĩ we. Mbere yakwa-rĩ, gũtiarĩ Ngai ũngĩ wombĩtwo, ona ningĩ thutha wakwa gũtikagĩa ũngĩ. Niĩ-rĩ, nĩ niĩ Jehova, na thengia o niĩ gũtirĩ mũhonokania ũngĩ. Ũrĩa njĩkĩte-rĩ, nĩ kumbũra nyumbũranĩire ũhoro na ngahonokania, ona ngonania ũrĩa maũndũ matariĩ, rĩrĩa gũtarĩ Ngai ũngĩ thĩinĩ wanyu. Tondũ ũcio nĩ inyuĩ aira akwa, ũguo nĩguo Jehova ekuga. Ona nĩ niĩ Mũrungu. Atĩrĩrĩ, gwata hĩndĩ ĩrĩa kwambĩrĩirie kũgĩa mũthenya-rĩ, nĩ niĩ we. Gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũngĩhota kũhonokia mũndũ amũrute guoko-inĩ gwakwa. Kũruta nĩ ngaruta wĩra-ĩ, no ũgakĩgiria ũrutĩke. 14. Atĩrĩrĩ, Jehova mũkũũri wanyu, o we ũrĩa mũtheru wa Isiraeli, ekuga ũũ: nĩ kũrekania ndekanĩtie Babuloni nĩ ũndũ wa ũhoro wanyu, na nĩ ngatũma anene akuo maikũrũke rũĩ othe. Akalidei acio marĩ marikabu-inĩ acio ciao iria makenagĩra nĩcio makĩũrĩra thũ ciao. Niĩ nĩ niĩ Jehova ũrĩa mũtheru wanyu, na niĩ mũmbi wa Isiraeli na mũthamaki wanyu. Atĩrĩrĩ, Jehova, o we ũrĩa ũtemaga njĩra iria-inĩ, ona ũgatema gacĩra kũndũ kũrĩa kũrĩ maaĩ me hinya, na ũkoimagarithia ngari cia ita, ona mbarathi, ona mbũtũ cia ita, hamwe na anene acio, ekuga ũũ: hĩ, magakoma othe hamwe na maticoke kwarahũka. Nĩ macingimanĩtio, makahora ta rũtambi rwa ũguta. No rĩrĩ, tigai kũririkana maũndũ marĩa mahĩtũkĩte, ona kana mwĩcũranie maũndũ ma tene. 19. Atĩrĩrĩ, nĩ ngwĩka ũndũ ũngĩ mwerũ, naguo ũngĩ kunũka oro rĩu. Githĩ mũtirĩ kĩũmenya ũrĩa ngwĩka nĩ njũĩ. Injiri endere. Corriendo. Wathani agocwo. Ngetwo Rose Gwandarũ, na nĩ nyenda Kristo nĩ ũndũ wa kũhonokia. Ithoma rĩa kerĩ rĩrauma Akorintho wa kerĩ, kuma mũromo wa 4 kuma 1 nginya 6. Na Kristo ni Bwana, tutwarane hamwe. Tondũ wa ũguo, kuona atĩ tũrĩ atungati
Ucio nĩ ũndũ wa ũrĩa twaiguĩrĩirwo tha. Nikĩo tũtoragwo nĩ hinya ngoro. Kũrega nĩ tũregete kũgĩa na maũndũ marĩa mũndũ ahithaga nĩ ũndũ wa gũconoka. Tũgakĩrega gũthiaga na mĩthiĩre ya wara, kana tũgathombocania uge wa Ngai na maheni. Ĩndĩ nĩ twĩgathithagia kũrĩ ngoro ya mũndũ o mũndũ mbere-inĩ ya Ngai. Nĩ ũrĩa tũmenyithanagia ũhoro wa ma hatarĩ hitho. Na rĩrĩ, ona ũhoro witũ ũrĩa tũhunjagia ũngĩkorwo wĩ mũhumbĩre rĩ, ũhumbĩirwo na ũndũ wa arĩa mekũũra, nĩo arĩa matetĩkĩtie, arĩa matumumanĩtio meciria mao nĩ Ngai ĩrĩa ya gũkũ thĩ, nĩgetha ũtheri wa ũhoro ũrĩa mwega wa riri wa Kristo, o we ũrĩa ũrĩ mũhĩanĩre wa Ngai, ndũkae kũmarĩra, nĩ gũkorwo nĩ ũhoro witũ ithuĩ ene tũhunjagia, no nĩ ũhoro wa Kristo Jesu, atĩ nĩwe Mwathani, na atĩ ithuĩ tũrĩ ngombo cianyu nĩ ũndũ wa Jesu. 6 na nĩyo ya kũrĩkia. Tondũ Ngai ũrĩa woigire atĩ ũtheri nĩ ware umĩte nduma-inĩ, nĩwe warire ngoro-inĩ citũ, nĩgetha tuonanie ũtheri wa kũmenyithia andũ riri wa Ngai, o rĩrĩ ũcio wonekire ũthiũ-inĩ wa Jesu Kristo. Mwathani atũrathime tũkĩigua ciugo ciake theru. Thank you. Mwathani amũrathime mũno sisters, nĩ tondũ wa gũtũthomera wega. Nĩ tũkũthagathaga ngoro citũ kũigua kiugo na rwĩmbo namba 32 iria njerũ. No tũrũgame kindly nĩgetha tũgoce Ngai. Yesu nĩkenaga nĩ wendo ũcio waku, ũgĩtĩkĩra kũngwĩra ona itarĩ kĩene, ngĩkĩrĩgĩrĩra kĩrĩa itarĩ mbere, yarũmĩrĩra ũnjigĩire ĩrĩa ĩtakugaga nayo, mĩkuru ya rika na irĩma njeneneha, ndeithia Ngai Baba ndikanarĩre kuo, nderũĩria hinya twĩka mũndongoria, na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ nduma, nĩwakirĩrĩirie hau mũtharaba-inĩ, ũkĩamba nĩgetha Ngai thũmbĩyo ya muoyo, ngĩyũkirĩrĩria rũgendo-inĩ rũrũ, na ũhengo ya wĩtĩkio ndũrĩkĩkĩrĩtio nayo, mĩkuru ya rika na irĩma cianeneha, ndeithia Ngai wakwa ndikanarĩre kuo, njerũĩria hinya twĩka mũndongoria, na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ nduma, rĩmwe nĩhotagwo na ngagĩa na nganja, ndona rũgendo rwaraiha na ngoro nĩ hinya, no ngaigua mũgambo wa Jesũ mũnyeni, ũkĩndĩra nyũmĩrĩrie tondũ akirie gũka nayo, mĩkuru ya rika na irĩma cianeneha, ndeithia Ngai wakwa ndikanarĩre kuo, njerũĩria hinya twĩka mũndongoria, na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ nduma, Ngai ũrĩa warĩho hĩndĩ ya Danieli, ona rĩu arĩ na hinya
Ndeithia Ngai wakwa ndikonarĩre kuo njerũĩria hinya tuĩka mũtongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ nduma we wĩ rũgendo-inĩ ndũkorwo nĩ hinya mbara na ikeno cia thĩ no ikirie gũthira Jesũ akirie gũka agatũhurũkia kũrĩa gũtarĩ maithori na gũtarĩ thĩna nayo mĩkuru ya rika na irĩma cianeneha ndeithia Ngai wakwa ndikanarĩre kuo njerũĩria hinya tuĩka mũtongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ nduma. Tuketi tuombe. Tuamini pamoja tuombe. Ni ukweli mfalme, wakati mwingi ambao tumesongwa na mambo mengi katika ulimwengu, wakati ambao mfalme hatuwezi sisi kujiokoa ama kujitimizia ahadi za mioyo yetu, twakutegemea wewe kama mfalme na Mungu ambaye mwenye rehema nyingi na rehema mfalme. Wakati twakuhitaji, tunapokuja mbele zako tukihitaji neno lako litufikie, Mungu utuletee neno lako jinsi inavyokupendeza. Na mimi ni nenapo neno lako na jiachilia kwako, unitumie jinsi mfalme uinuliwe na uabudiwe milele. Maana wewe ndiye Mungu mwaminifu, hakuna mwingine aliye na nguvu kama wewe zako. Na hili ni ombi letu la imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Walio juu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yeah, I wanted to know tuko pamoja. Pade hii kule nyuma, Bwana Yesu asifiwe. Kuna wale wako mbele. Nasema wale wako nyuma. Bwana Yesu asifiwe huko nyuma. Hapa mbele, Bwana Yesu asifiwe. Yeah, I want to see tuko pamoja. Na elders, praise the name of the Lord. Yeah, I'm happy to have you today. Niko na furaha sana kutwikwa jukumu ya leo kusimama mbele zenu ni waletee ujumbe wa Bwana. Bwana ameniokoa na akanilida, akanihifadhi na akadumisha katika wokovu na akanitia furaha ndani ya moyo wangu ya kujitoa na kumtumikia. Jina langu ni Joseph Kitonga Kiambi, mwanafunzi mchungaji hapa Kirimala West Presbytery na Kalatina Parish chini ya mchungaji wetu Reverend Wilson Maina. Niko na furaha siku ya leo to have my seniors here, Dr. Isaiah Mwita with the team from the presbytery, and I thank God for giving me you to be with us in this service. Praise the name of the Lord. Niko na furaha pia kuona tumejitoa na tumejukumika kila siku kujitoa kuja kuabudu Mungu ambaye ametuumba na akatupa nafasi ya kuwa hapa kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Naamini tumekuja sababu tumetambua kuwa Mungu ametuweka uhai sababu kusudi atutumie, na nikushukuru sababu ya kujitoa ambacho umejitoa. Kabla niingie katika neno ya siku ya leo, kama vile nilivyosema katika ibada ya kwanza, kila wakati huwa niko na wimbo ambao unaniongoza. Wakati wa mission huwa naongozwa na tenzi za Loon Sister 3. Na wakati wote ninapokumbuka jinsi Mungu anaponihitaji kumtumikia, huwa nakumbuka wimbo ambao umeimbwa
na Philip Kimani ambao unaitwa Aba, ambao unasema ni kujeta ujitite mwathi ukajeta tige makwa mothe nikuire muthalaba wakwa yume thutha na ningona moyoni nigutoria nijui nigutoria otauria Yesu atoririe dagerera makinyaine maku na nigutoria nijui nigutoria. Always kila wakati najikumbusha kuwa kama Mungu ataniwezesha, sababu nimejitoa, basi nikimfuatilia nitaweza kumtumikia jinsi inavyompendeza, na namtumainia hata siku ya leo kuwa atanitumia ninene na moyo wako. Geukia aliyeketi karibu na wewe, umwambie tutembee pamoja na mhubiri. Ni ombi langu tutembee pamoja, ndiposa Mungu anitumie anene pamoja nasi. Tuko na mada ambayo inatuongoza, ambayo inatuhimiza kuwa sisi ni wa Mungu, sisi ni wa Mungu hata kabla tumwamini. Sisi ni wa Mungu hata kabla tumwamini. Na hakika ni kweli kuwa Mungu ndiye alituchagua, sisi tulimchagua. Mungu ndiye alituchagua, sisi tulimchagua. Na ndiposa nimeimba nikasema, kama nitaweza kufuatilia nyayo za Yesu ama njia ya Kristu, basi niko na hakika pia mimi kujijulisha kuwa nitaweza. Sababu gani? Sababu tunahimizwa kuwa sisi ni wa Yesu, sisi ni wa Mungu hata kabla tumwamini. Na tunapo tafakari kuhusu hii mada ya siku ya leo, ni vizuri tusije basi tukajitoa kumwamini Mungu. Sababu tukiona sisi ni wa Mungu hata wakati ambao hatujamwamini asa. Mungu ametujulisha, alituumba na ametuweka uhai ndiposa sisi tumwamini. That's why anatuambia this morning that we belong to him. We don't need to trust anyone else, but we need to trust our Almighty God, who is able to guide us through our life. Nilichagua hii mada sababu imejitokeza vizuri katika masomo yote mawili ambayo tumesomewa, na tukijua sisi kama Kalatina Parukia, kitabu cha Isaia 43 kimekuwa ndicho kimetupatia theme ambayo ilikuwa ni ya mwaka uliopita 2025, na ni theme ambayo ilikuwa inatuhimiza kujua kuwa Mungu anatenda jambo jipya katika maisha yetu, na ilikuwa mpaka inatuhimiza kupitia kutuuliza maswali kama sisi tunashuhudia jinsi Mungu anavyotenda mambo makuu. Kitabu hiki cha Isaia ni kitabu cha unabii ambacho kinapatikana katika Agano la Kale, na kiliandikwa na Isaia, mtoto wa Amosi aliyekuwa anaishi kule Yerusalemu. Ni kitabu ambacho kimegawanyishwa kwa vitengo vitatu. Kitengo cha kwanza, sura ya kwanza mpaka sura ya 39, ambacho imeleta mada ya judgment and warning, uamuzi na warning,
ukanya ama kuhimizwa njia ambayo unatakiwa upite na ile hautakiwi uwe unapita. Kitengo cha pili ni kutoka sura ya 40 mpaka ya 55, ambacho pia kinatoa mada ya kuwa comfort and redemption, kuwa ni Mungu ambaye amejitoa kuwafariji wana wa Israeli na tena kuwakomboa, kuwaokoa kutoka katika utumwa. Na tunapowaza kitengo hiki tunakumbuka wana wa Israeli walitekwa mateka na wakaenda exile, ambapo Mungu aliwaondoa. That's why tunaona katika kitengo hiki cha 40 to 55 Mungu akiwahimiza kuwa I will comfort you from what you are going through, na basi niwakomboe, niwarejeshe katika upendo wake. Na kitengo cha mwisho ni kutoka chapter 56 to 66 ambacho kinawadhirishia wana wa Israeli kuwa Mungu atawarejesha na awainue katika utukufu wa kudumu katika mwisho. Na that's why tunasikia anasema I am doing a new thing, and he calls us to be able to conceive that. Ni kitabu ambacho kimeangalia na kujitoa kitheolojia, kitabu cha Isaya, mada yake kuu ikiwa ni asili ya Mungu. Kimeonyesha asili ya Mungu, jinsi Mungu aliye mkuu na aliye Mungu ambaye ako na uwepo na uwezo wa kuwakomboa wanawake. Kimetoa pia nafasi ya pili ambayo ni asili ya dhambi. Kinaonyesha uwazi jinsi wana wa Israeli walitenda dhambi na wakati walitekwa mateka na wakaweza kuendelea kuabudu pia miungu ya kigeni. Asili ya tatu ikatoa vizuri wokovu, ndiye tumesema the restoration and the redemption. Na ya nne kikatoa utumishi, jinsi Mungu aliwaita, pia jinsi alivyomuita Isaia na vile Isaia alivyozielezea. And then ya mwisho kimetoa hisia ya Mesaya ambaye tunajua alitolewa ama alitabuliwa kuwa atakuwa kwa sababu ya kurejesha wokovu katika maisha yetu. Mada yetu ambaye ni sisi ni wa Mungu hata kabla tumwamini, inadhihirisha katika asili ya wokovu ambayo inaonekana kutoka chapter 40 to 55. Then kitabu cha pili pia kimebeba mada yetu ya mwaka huu, our year theme of 2026, ambayo imetoka katika kitabu cha waraka wa pili wa Corinthian, the second Corinthian, wa Corinthian chapter number 4 and verse number 5, ambayo inatujulisha kuwa sisi tujitoe tuishi kwa ajili ya Kristu na tuwaambie wengine, tuwapelekee ujumbe kuwa sisi maisha yote yetu tumejipatiana kwa ajili ya Kristu. Sisi tumejitoa kumtumikia Kristu. Na kitabu cha Corinthian, waraka wa Korintho, ni barua ambao tunajua iliandikwa na Apostle Paul ama mtume aliyekuwa anaitwa Paulo, na akitoa mafundisho yake kwa kanisa la Corinthian ambalo lilikuwa limepatwa na changamoto na lilikuwa linapitia mambo magumu kwa ajili ya viongozi ama watumishi wengine ambao walikuwa ni false prophet ambayo walikuwa wamejitoa na kupigana na Paulo kwa sababu ya kuwaelekeza wa Korintho
kumtegemea Mungu. Wakati Paulo mafundisho ambayo inajitoa vizuri pale ni mafundisho ya justification by grace, kuwa tumekombolewa kupitia grace, kupitia grace, sio kwa ajili ya imani ambayo tumeshika. Nirudie tena, fundisho la kwanza ambalo linajitoa kwa Corinthian ni justification by grace through faith, kuhesabiwa haki kwa wema kupitia imani. Kuwa wana wa Korintho alikuwa anawakumbusha kuwa hamjaokolewa sababu ya matendo ambayo mmetenda, lakini mmeokolewa sababu ya neema ya Mungu na haki yake. Ya pili, wahimizia mafundisho ya kuwa maisha yao yote wayatoe kuishia ndani Kristu na kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. Paulo alikuwa anawakumbusha kuwa maisha si eti yatakuwa rahisi sababu mmepatana na Kristu, sababu mmekubali Kristu, lakini akawahimiza ni vizuri waishi ndani ya maisha ambayo ni ndani ya Kristu na katika kupitia uwepo wa Roho Mtakatifu. Na mafundisho ya tatu ambayo alikuwa anawaelekeza wa Korintho ni kuwa mateso yote watakayoipokea katika Ukristu waishiriki kulingana na mateso ya Kristu. Mateso yote watakayoipokea kwa ajili ya Ukristu waipigane kulingana na jinsi Kristu alivyopigana. Bwana Yesu asifiwe. Na tukiwa tunajua jinsi ya hivi vitabu vinavyojitokeza, neno la siku ya leo katika ujumbe ambao Mungu ametuwezesha tuupate kuwa sisi ni wa Yesu, sisi ni wa Mungu, hata kabla tuamini, ni ya muhimu sana tujiulize ni nini Mungu anatuhitaji ama anahitaji ndani yetu siku ya leo. Na hili tujue ni jinsi gani Mungu anayotuhitaji siku hii ya leo, ningetaka tuitazamie Isaia 43, jinsi Mungu anajionyesha kwa Yakobo kama wana wa Israeli. Anaanza kumwonyesha mimi ndiye Mungu wako. Kwa hivyo Mungu anaanza na kujitambulisha kwake, na ukisoma kwa udani unaangalia ni kama Yakobo alikuwa amemsahau kuwa mapito yote anayopita, sababu tunaona sura inaonyesha vizuri alikuwa anapita mapito magumu. Ni kama alikuwa amemsahau Mungu, ni kama alikuwa bado anatazama, naona maisha yake yale anapita hayastahili, sababu tunaona Mungu akijidhihirisha na kumjulisha mimi ndiye Mungu wako ambaye alikuumba na anakujua kwa jina lako. Basi anaendelea kumuhimiza kuwa hata wakati ulipopita na wakati wote upitapo katika maji mengi, kumaanisha maji ambayo yaweza kumsonga, na wakati umepita katika moto, mimi ni Mungu ambaye amekuwa pamoja na wewe. Basi anamwambia hauna kusudi la kujitoa wewe kuwa na uoga, sababu mwanzo nimekushikilia. Na hii ndiye nikachukua mada hii ambayo sisi ni wa Mungu hata wakati hatumwamini, sababu Mungu amejidhihirisha vizuri na amejionyesha kuwa yeye mwenyewe alijitoa, ndiposa akamshikilia Yakobo wakati alipita mambo mengi, wakati alipopita wakati uliokuwa mgumu, na ikafikia mpaka siku ambayo sasa Mungu alirudi kumuonyesha kuwa it is me, sababu ni kama Yakobo bado hakuwa nawaza katika mawazo yake kuwa haya yote nimeweza kuyapita sababu Mungu wetu ni mwaminifu, ama sababu Mungu amekuwa pamoja nami. Na jinsi tumekuwa
tafakari manda yenye tulikuwa tumepatiwa mwaka uliopita kutoka kitabu cha Isaia 43 mstari wa 18 na 19, mpaka tunaona pale Mungu anatuuliza swali. Ukitazamia pale unaona Mungu ameuliza swali, do you not perceive it? Kumaanisha ni kama ametuahimiza kuwa anatutendea mambo makubwa ambayo tumemuuliza atutendee. Tumezindi kuenda tukinyenyekea, tukimwambia bado Mungu tunatamani utembee pamoja nasi, lakini katika mawazo yetu hata kama tumejitoa sana kuomba, ikawa ni kama sasa hatujaaminia kabisa. Ndiposa Mungu anatuambia ni lazima basi mtazame na mjue. Na ndivyo unaona katika Isaia 43. Praise the name of the Lord. Anaambia Yakobo, ndio wakati umepita katika maji mengi, nimekuwa Mungu pamoja na wewe. Wakati umepita katika moto, nimekuwa pamoja na wewe. Na hii wakati nilikuwa nafikiria hii neno na naliwaza katika mawazo yangu, nilikuwa bado natembea kwa Biblia, naona Shadrach, Meshach na Abednego. Wakati walikataa kuinamia miungu ya Baali, na ikawa sasa ni lazima wataingizwa katika moto. Shadrach waliamua, sisi tunataka kufuatana na wewe, hewe Mungu, sababu tunajua vizuri utakuwa pamoja nasi. Na waliweza kuwekwa pale kwa moto, na ikasemekana pia kwa wale waliwaweka kwa moto waliweza kutazamia na wanaona kuna mtu mwingine ambao hawakuweka kwa moto, ambaye alikuwa Mungu pamoja na wao. Bwana Yesu asifiwe. Na nilikuwa nataka kujua vizuri kama nitaona Mungu akiongea na Shadrach, Meshach na Abednego, awaambie, kwani amtazami kuwa niko pamoja na nyinyi? Lakini sijaona hilo katika andiko. Sababu gani? Shadrach, Meshach na Abednego walikuwa washaamua wakati walitupa kule motoni kuwa mimi hata hiwe Mungu hatakuwa na mimi, bado sitamkana. Na sababu ya hile walikuwa wamejenga ndani yao, waliweza kusimama na kufaulu kuwa ikawezekana kujulikana kuwa katika nchi yote ya ufalme wa wakati ule kuwa Mungu wa Shadrach, Meshach na Abednego aliwapigania katikati ya moto. Lakini nilikuwa na compare that word and this word of Isaiah when God is speaking to Jacob. Wakati anamuuliza, inabidi mpaka amwelezee kuwa mimi ni Mungu ambaye amepita nawe kwa maji mengi. Mimi ni Mungu ambaye amekuwa na wewe katika moto. Nilikuwa sasa na yawaza vizuri na compare the two ones, na basi najileta kwangu sasa kujiuliza kweli siku ya leo, sababu naamini tunapita katika mapito. Kuna changamoto ambayo unapitia, kuna mazuri ambayo unapitia katika maisha yako. Kuna yale tunapitia kama Wakenya, wakati wa wengi wanasema hawajibuni kuwa kwa Kenya, lakini wanavumilia kuwa kwa Kenya sababu mimbi ya matatizo kidogo kidogo. Sababu mimbi ulifanya uamuzi na unatakiwa ungoje mpaka sheria itimize huo uamuzi mwizo. Wakati kama huo ni wakati mzuri wa kujiuliza, wakati Mungu anatuhimiza kuwa sisi ni wake hata wakati hatujaamini. Ni vizuri tujiulize, tutangojea mpaka arudi tena kutujulisha our right position ambayo tunatakiwa tuchukue? Na leo sababu tumekuwa na hii manda kutoka mwaka uliopita January mpaka Disemba, na tukaweza kupatiwa manda ingine, nilikuwa na hombi na kujitoa niwahimize kama kanisa tuzihimishe kuwa mwaka huu ni mwaka ambao hatutaki tuendelee kulia. Praise the name of the Lord. Ni mwaka ambao tunatakiwa tuchukue nafasi yetu, tusimame kama kanisa tuombe kwa ajili ya nchi yetu. Ni mwaka ambao tunatakiwa wewe kama mke uchukue nafasi uombe kwa ajili ya ndoa yako. Ni mwaka ambao Mungu anatuhitaji
Tusingoje mpaka atujulishe tena kuwa ametupea uwezo wa kusimama katika mwanya ambao Mungu angetamani. Ifike wakati sasa utasema, mimi Mungu nimejua kuwa natakiwa nisimame katika mwanya. Mimi kama mzee, wewe kama mzee, ni mwaka ambao Mungu anatuitia tusimame kwa ajili ya jamii zetu. Ni mwaka ambao tunatakiwa tujue tumechukua uongozi katika kanisa. Tusingoje mpaka mwisho wa mwaka until Mungu arudi kutuambia, kwani hautazami tumetembea na wewe. Ni mwaka ambao tunatakiwa tuongoze katika kazi ya Bwana, tusiwe pasipo na manunguniko. Ni mwaka ambao tunatakiwa tuitazamie, tuone Mungu ametuita ndiposa atuelekeze kumtumikia. Na ni muhimu sana tunapotumikia Mungu tujue jinsi anavyo wafahamisha Waisraeli. Anawaambia, mimi ni Mungu ambaye amejitoa kutoa wa Egypt, Kush, wote ni wapatiane kwa ajili yenu Waisraeli. Na hili ni himizo anatuhimiza kama kanisa, kama Wakristo, kuwa anatuitia tujue yeye amemtoa mwana wake Kristu ndiposa azaliwe. Mwaka huu tumekuwa tunasherekea kuwa amezaliwa 2025. Na sasa sababu tuko katika 40 days after Christmas, ni wakati mzuri ambao tunatakiwa tuanze mwaka tukijua kuwa Mungu amemtoa Kristu na amemtoa pasipo sisi kumwamini. Ndiposa nasi tumwamini na tumtangaze katika ulimwengu wote. Bwana Yesu asifiwe. Naye Paulo anaendelea kushikilia haya kupitia kuwahimiza wa Korintho kupitia waraka wake wa pili, na ambao pia ndiye mada yetu ya mwaka huu, ambayo inatuitia tujitoe kumuishia Kristo. We live for Christ. Na kwa nini tumeitwa kwanza tuishi kulingana na Kristo jinsi anavyopenda? Ni sababu hatuwezi tukaeneza injili ama tukanena injili hii kumhusu Kristo pasipo na sisi kumjua. Kumjua Kristo kulingana na Warumi 10:9 ni kuwa umetambua yeye ni mwana wa Mungu aliyetolewa, ndiposa yeyote atakayemwamini ndani ya moyo wake na kumkiri kwa kinywa chake basi apokee wokovu. Na mwito wa mada wa mwaka huu unatuitia kwanza tumpokee Kristo kama mwokozi ndani ya maisha yetu, ndiposa nasi tuweze kuwaitia wengine wakaje wampokee. Bwana Yesu asifiwe. Ningeomba unisaidie kunenea mwenye ameketi karibu na wewe, umjulishe kuwa mwaka huu tumeitwa tumpokee Kristo. Ni mwaka ambao tunaitwa tukubali kuwa Kristo atuongoze. Kupitia Kristo, Roho Mtakatifu alikuja akatupatia nafasi ya kuweza kutimiza hata yale hatungeweza. Tunaona Paulo akiambia wa Korintho kuwa mtapita changamoto, lakini mnapopita changamoto zile katika maisha ya kutumika kwa ajili ya sifa na utukufu kwa Mungu, mjitoe sana, muishi hata kama mtapitia magumu, hata kama mtakuwa wakuteswa, mteswe mkifahamu katika mawazo yenu kuwa mnateswa kwa ajili ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo ndugu zangu, ni ya maana sana tujue kuwa siku hii ya leo, mwaka huu, Mungu ametupatia nafasi tujikumbushe kuwa sisi alitupenda hata kabla tumpende. Na mfano mwema ndiposa utuhimize. Tunajua Paulo ambaye ameandika hiki kitabu alikuwa mpinga Kristo. Na Paulo katika maisha yake ya kwanza tunajua alijitoa sana ndiposa apigane na Wakristo. Lakini ilifikia siku ambao Mungu alikutana naye kama jinsi alivyokutana na Yakobo.
na akamjulisha kuwa what you are doing, chenye unachofanya akinipendezi ndani yangu, sababu unawaumiza waliojitoa kwa ajili yangu. Kwa hivyo akambadilisha na akamokoa, akawa mtumishi wake, ambaye tukifuatilia tunajua vizuri Paulo ndiye mmoja wa wale wameandika vitabu vingi katika Agano Jipya. Lakini mwanzo hakuwa Mkristo, hakuwa mtu ambaye alikuwa amekubali kutumiwa na Mungu, sababu alijitoa kupigana na Mungu. Lakini sababu naye Mungu anatuhimiza kupitia mada ya leo, yeye ni Mungu aliyetupenda hata kabla tumpende, aliona ni vizuri sana amuokoe Paulo, na akamuokoa, akamtumia katika kuhubiri neno lake, kupeleka habari njema kuhusu Kristo. Na ndiposa hii tunaona katika hii waraka wa Korintho, Paulo akiwahimiza, sababu yeye alikuwa amejenga ndani yake uungu, na akajua nilipita magumu, sababu nilikuwa najua jinsi nilivyowatenda wa Kristo, na sasa nikabadilishwa. Hata wakati nimepitana na mambo magumu, mpaka tunaona Paulo ameingia kolokoloni, lakini hata wakati alipokuwa kule kolokoloni bado anahubiri Injili. Tukaona hata wakati alikuwa amefunguliwa akikimbizwa na anaingia mashua ndiye atoroke, bado ikifika kule anakumbuka, mimi mwito wangu ni wa kuhubiri, anaendelea kuhubiri. Ni wakati mzuri ambao Mungu pia anatuitia kama kanisa, kama Wakristo, tutambue kuwa mwaka huu tunaitwa tuishi maisha ambayo yataonyesha Kristo ndani yetu. Na tunapotafakari kuishi maisha ambayo yataonyesha Mungu ndani yetu, ningepia taka ufahamu kuwa wakati Mungu alituumba katika Genesis, alituumba na yeye mwenyewe akasema, sasa naumba mwanadamu kwa umbo langu, kwa mfano wangu. Kwa hivyo tujue Mungu ametupa chochote ambacho tunahitaji, ndiposa nasi tusimame katika ukweli. 2 Corinthians pia Paulo anawakumbusha kuwa wakati mnahubiri hii Injili, msihubiri kana kwamba ni nyinyi wenyewe mnajihubiri. Msihubiri ni kana kwamba nyinyi ndiye mnahitaji hiyo faida, lakini muhubiri kulingana na kuwa kuhubiri kwenu ni kutimiza mwito wa Kristo, ambayo tunajua Kristo alituita kupitia wanafunzi wake tuwafikie wengine na ujumbe wake ambao ndiye Mwokozi aliyetolewa. Kwa hivyo ndugu zangu, asubuhi ya leo ningetaka nimalizie neno la Mungu wakati huu nikiwaitia kuwa tutaweza kutambua kuwa sisi Mungu alituita hata kabla tujijue. Wakati tutaendelea kutafakari hii mada ambayo inatuhimiza kuwa sisi ni wa Mungu hata kabla tuumbwe. Sisi ni wa Mungu hata kabla tukubali kuamini ndani yake. Na ni kweli kabisa tunatakiwa tufikirie, na tufikiria ndani yetu ifike mpaka mawazo yetu imefika kutambua kuwa sisi si wa sisi wenyewe, lakini sisi ni watoto wa Mungu ambayo halituumba kusudi tumtumikie jinsi anavyotaka. Na kwa hivyo nimalizie nikisema mambo matatu ambayo tunatakiwa tuyahimize sana sisi kama Wakristo. La kwanza ni kujitoa kusoma Biblia, sababu pasipo na kusoma Biblia hatutaweza kufunuliwa wazo la Mungu, kusudi la Mungu katika maisha yetu. Hatutaweza kujua jinsi tunavyotakiwa tuwasaidie walio katika mateso. Hatutaweza kujua jinsi Mungu anapotuelekeza katika kila kusudi linapotendeka katika maisha yetu. Lakini wakati tutasoma Biblia,
na tuweze kuijenga ndani ya mawazo yetu na iumbike mioyoni mwetu. Wakati huo ndipo tutaweza kutambua kuwa kweli na kuona na macho yetu kuwa Mungu anaendelea kutenda jambo jipya kila wakati. Hata mtu tunaomba Mungu na anatujibu na tunakosa kufahamu kuwa ametujibu. Unapita na unaona ni kana kwamba maombi ambayo umeomba Mungu hajasikia. Inakuwa umefinyiriwa mpaka unaona ni kama yes, nimemulilia Mungu na kuwa hajanisikia. Hasha, leo Mungu anatutia nguvu kupitia neno lake kuwa tujue kuwa kila wakati, hata kabla tumwambie yanao tufinya, kuwa yeye ni Mungu ambaye anayajua, lakini anahitaji nasi, sababu tukijua kuwa sisi ni wake hata kabla tuamini, basi hatuna budi ya kutuzuia kumwamini Mungu. Kwa hivyo tunatakiwa tujitoe kila wakati kumwaminia Mungu, kumtarajia Mungu katika kila jambo, ndiposa tuweze kumpendeza katika matendo yetu. Kusoma neno la Mungu kila wakati, kujitoa kulijenga ndani yako. Na akamwambia Yoshua katika Yoshua chapter 1, akamwambia kama utaweza kuweka sheria zangu ndani ya moyo wako na uzitafakari katika mawazo yako usiku na mchana, basi utaweza kufaulu katika lolote utakaloliachilia kwa mkono wako. Na kwa hivyo ni ya muhimu sana sisi kama kanisa tujue kuwa Mungu anatuita siku ya leo tumwamini, sababu halituita hata kabla tumwamini. Kwa hivyo anahitaji tumwamini. Na mfano mwema, nadhani hakuna mwanadamu anaweza kutana na mwanadamu mwingine na aseme mimi ninakuamini sana siku ya kwanza, na akiwa hawaja haikutana tena, sababu hautakuwa umemjua kuwa huyu mwanadamu ni wa aina gani. Anaweza kuwa yes, amevaa vizuri, anaweza kuwa ako na matamshi ya kinywa chake mazuri, lakini mwishowe iwe umemwaminia na hawe ndiye atakudhuru ama atakumaliza. Kwa hivyo ni himizo vizuri tujue mtu ambaye tu anaweza kutukubali na ambaye alitukubali hata kabla tumjue ni Mungu peke yetu, ni Mungu peke yake. Na basi naye anataka tumwaminie maisha yetu, maana ameonyesha upendo wake kupitia kumtoa mwana wake Yesu Kristo, na ambaye Paulo anawahimiza Wakorintho kuwa the light has come, na hii nuru ndiye itawaangazia katika maisha yenu. Mnapotembea kila siku, mnapokutana na wapinga Kristo, mnapokutana na magumu katika utumishi, katika ministry, anawahimiza kuwa kumbukeni kuwa amuishi sababu ya maisha yenu, lakini mnaishi sababu ya kupeleka ujumbe wa Yesu mbele kwa hawa wasio ufahamu. Ya pili ya kumalizia ni tujue tunapozitoa kusoma neno la Mungu ni vizuri pia ndiposa tuelewe vizuri na kujiachilia kwa Mungu ambaye alitupenda na ametembea pamoja nasi hata wakati hatujamuona. Ni ya muhimu tujue tunahitaji tuombe. Wakati mwingi watu wameshindwa na kuomba. Watu wamependa kuongea sana na wakashindwa kuomba Mungu. Tunaangalia magumu ambayo tunapitia katika nchi yetu. Unakuta kila siku tuko na matamshi ambayo yanatolewa, aidha ni ya ahadi ama sio ya ahadi. Lakini unafikia kesho yake pia mengine yanatolewa ni kama yale ya jana hayakuwa yamenenwa. Sababu gani? Sababu mwanadamu asipo na kuomba kujua kusudi la Mungu, anaweza simama na anene leo, asahau dakika hiyo, na kesho arudie, kesho kutwa arudie, na asifahamu kuwa yale aliimiza atayatenda. Na kwa hivyo Mungu anatuhitaji sana sisi kama Wakristo tujitoe, tumuombe kila wakati. Tujitoe kumuomba, na ndiposa hapa Karatina tumeanza hiyo ibada ya Lajawa.
wakati tumeziita na tukasema tukutane zote walio na nafasi hiyo, tukuje tumuitie Mungu, maana kuna mambo mengi ambayo tunahitaji Mungu atutendee. Ila kwanza ni kuwa maisha yetu tunapojitoa tuishi na tumuishie, tunahitaji atudumishe. Tunahitaji pia atuelekeze. That's why tunasema maombi pia ni ya maana na tunayahitaji. Na ya mwisho ambayo namalizia nayo ni kuwa sababu ya Mungu atujulishe kuwa alitupenda kabla tumpende, sisi ni wake kabla pia tumwamini na tumjue, ni kusudi tutimize mwito wake. Sababu Mungu ametuitia, hakuna mwanadamu asipo na mwito. Hakuna mwanadamu asipo na mwito. Hawe ni mdogo, hawe ni mkubwa, kila mtu ako na mwito ambayo Mungu amemuitia. Na mwito ambayo Mungu ametuitia ni kusudi tuweze kulihubiri neno lake, kusudi tuweze kuwafikia wengine katika mahitaji yao, kusudi tuweze kujitoa na kumtumikia tukitarajia urithi wa ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo ni ya maana sana na ya muhimu katika maisha yetu siku ya leo kujitoa na kujua kuwa sisi ni lazima tujue Mungu anatupenda na anatuhitaji nasi tumtumikie kupitia kufikia wengine. Na kwa hivyo kanisa nawahimiza kuwa tujitoe sana. Jitoe katika hali yako. Unaweza kuwa Mungu anataka ujitoe katika jamii yako ndiposa isimame jina lake litukuzwe. Ina uwezekano Mungu anataka ujitoe kama kijana ndiposa wanalika wengine waweze kumshuhudia kuwa yeye ni Mwokozi. Inahitajika Mungu anaita mzee ndiposa wazee wengine wajue kweli wazee wanaweza mpokea Kristo kama Mwokozi katika maisha yao. Ni ya muhimu tujue leo Mungu anatuhimiza, anakuita mimi kama mchungaji mwanafunzi niweze kusimama katika mwanya wangu ili wengine wajue kuwa pia Mungu ametuita. Na kama ametuita tutaweza kupitia uwezo wake. Kwa hivyo hakuna yoyote asio na mwito. That's why the Lord is saying, I am doing the new thing. Can't you see it? Na anaendelea kutuhimiza bado kuwa we share Christ. After we leave Christ, we share Christ with others. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yeah, I would like to welcome anyone who feels it is in a special way, that anyone who feels that today, maybe last year, we had that mada ambayo ilikuwa inatuelekeza kuwa Yesu anatenda mambo mazuri na mapya ndani ya maisha yetu, na mpaka anatuuliza swali kama hatuyatazamii, na ikawa katika maisha yako bado haujayatazamia, ujue amekupa nafasi ya kumkiri Kristo kama Mwokozi wa maisha yako. Kama uko hapa haujai mkiri Yesu Kristo kama Mwokozi wa maisha yako, kisimama pahali huko tutaomba. Sitaki nifugie hiyo nafasi. Kama uko hapa na haujai mkiri Kristo kama Mwokozi wa maisha yako, utasimama tuombe kama uko hapo, sababu manda ya mwaka huu inatuhimiza tumuishie Yesu na tuwezi ishi maisha ya Yesu pasipo na kumkubali ndani ya moyo yetu. Asante, naona hakuna, tuendelee kudumu ndani ya Yesu, hoping zote tunamwamini Kristo kama Mwokozi wa maisha yetu. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, twaliinua jina lako na kulitukuza, sababu wewe ni mwaminifu, umekuwa Mungu pamoja nasi. Neno lako limetoka kupitia mawazo yangu na kinywa changu, na sasa liko katika mawazo yetu kwa kila mmoja, walio hapa na walio mbali, wanaotutazamia pia kwa mitandao. Mungu, ni ombi letu neno lako likatuongoze. Tunapozitoa mwaka huu kukutumikia, kuachilia maisha yetu kukutumikia, ni ombi letu kuwa tutaweza kukutumikia jinsi inavyokupendeza,
Ndiposa siku za mwisho mfalme tupate malipo yanayoambatana na matendo yetu. Wewe ni mwaminifu, dumisha neno lako ndani yetu kwa utukufu na sifa kwa jina lako. Wewe ni mwaminifu. Ombi letu la imani katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kusifu. Amen. God bless you and keep you. Na bado kama nilivyoimba asubuhi, bado nasema nimeamua kumtegemea Yesu. Nimeamua kufuata Yesu. Nimeamua kufuata Yesu. Nimeamua kufuata Yesu. Sitarudi nyuma. Okay. God bless you, Student Minister Elder Gitonga, for your great teachings on how to work with God as we enter this new year. Sasa hau hage tuguthii na mbere kuoya muhothi tugutongoria ni Elder Njaga. Ashakuitire mehaka kono mothe turi o moyo hinya wa gicoka giaku niguo tukinyitie haha itherũ wĩ Ebeneza niwe mũtũhe hinya amũkĩra ngatho citũ nĩwĩkĩte magegania ingĩhota gũtarĩria ingĩhota gũtarĩria ingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania ingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania augire mĩaka ya thĩna yathira nĩũgatũrora mũrori wa Isiraeli ndũrĩ wahotwo nĩ toro gũkaĩra gĩtoigua gũgĩgĩtwĩkoro wega amũkĩra goci witũ nĩwĩkĩte magegania ingĩhota gũtarĩria ingĩhota gũtarĩria ingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania ingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania wĩtagwo Jehova Nisi mũtũhotanĩri mbara bendera itũ ĩrĩ igũrũ nĩũtũhotanĩire Mwathi itherũ tũrĩ atoria kuona thũ citũ ikĩgega cieciragia nĩtwahuka nĩwĩkĩte magegania ingĩhota gũtarĩria ingĩhota gũtarĩria ingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania ingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania ndaugire ngũtũra gwaku Mwathi wakwa ngũtungate nĩrĩagĩre mũgate kuma rũĩ-inĩ rwaku o kũu hema-inĩ ciaku ndũrenda
gũtarĩria ingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania ingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania nĩwĩkĩte magegania ingĩhota gũtarĩria ingĩhota gũtarĩria ingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania ingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania. Wakaribishe wanao na tithe walete tuombe pamoja. Wakuje wazitolemu. Tithe, ebazi tithe. Nĩwĩkĩte magegania ingĩhota gũtarĩria ingĩhota gũtarĩria ingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania ingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania. Our dear Lord, we worship you and adore you this afternoon because of your goodness and because of your mercy, Abba Father. We thank you, Lord, for allowing us, Lord, to understand it is important and fitting to bring offerings before your presence, O God. And now we have members who have come with their tithe, O Jehovah God. As, Lord, you invited us to bring tithe to your sanctuary, Lord, we commit them to you, Abba Father, and pray for the blessings that your Lord, you command because of us being able to offer offering before your presence, O God, to these dear ones. And as, Lord, we bless them, we pray for their health, we pray for their life, that, Lord, you secure them, you protect them, Lord, and give them more, O Jehovah God, because you are worthy. Abba Father, we commit their works to you, O God, that you continue to bless them and expanding them, Jehovah God, for the glory and honor of your worship. Also, Almighty Father, we thank you for everyone who has offered. We have given, Jehovah God, from what we have, our Father. We may have not given according to the way it pleases, O God. We may have given, Lord, not even generously, but we want, Lord, to worship you and adore you, repenting that way, if, God, we have not done according to your will, you forgive us. And so that, Lord, you will continue to strengthen us, Lord, to be diligent before your presence in the matters of bringing what you have given us, our Father. You have entrusted us, Lord, with your wealth, so that every time we can take part of it, O God, and bring to your church, O Jehovah God, and here, so that it can support, Lord, your word, to reach out for them who have not had it, Abba Father. And even for the activity that will take place in the church, so that they can be supported well, O God. How we commit everyone who has offered to you, and even the ones who have not offered, Jehovah God, as we pray, that may you continue teaching them and reminding us, Lord, and we, Jehovah God, that we are supposed to bring offerings to your house, Jehovah God, for the use and worship of your name. Abba Father, we commit our works to you. We commit, Lord, our families to you. We commit our nation to you. And pray, Jehovah, as you bless us because of offering to you, Jehovah God, that you remember us, Jehovah God, remember our desires, remember our prayers, that we are committing to you every hour, every moment. And may it be glory and honor to you, because you are wonderful God, you are wonderful counselor, you are wonderful provider. You provide even in the way, God, that it teaches us to continue relying on you more and more. This is our prayer of faith through Christ Jesus, who is our Lord and Savior. Amen. God bless you as you continue giving. Niwikite magegania ndingĩhota gũtarĩria
ndingĩhota gũtarĩria, ndingĩhota gũtarĩria, nĩwĩkĩte magegania, ndingĩhota gũtarĩria, nĩwĩkĩte magegania. Bwana asifiwe kanisa. Tuna Linet na the daughter itakuwa Natalia na nimarenda gushokia ngatho mchungaji. Praise God Church. Bwana asifiwe. Agenyu ni majoe, jitagwo Jerry. I've been serving this altar for more than 10 years. Na muthenya wa muthi toka na kairitu kakwa gucokia ngatho to twanarira kigongona-ini giki na Ngai ni atwikire nikio toka gucokia ngatho. We are so grateful to you for this gift you have brought to church. And we pray that the Lord will continue to bless you. Amweke wega, amutorie wega-ino wake, amwithete ithagu-ini riake. Na nĩ wega nĩ guturia kanitha na kumetungatira. Let us all stand for prayer. God of goodness, from your love we have received all that we need or can rightly desire. And by your grace we are prompted to grateful generosity. Thank you for the special gift we now receive from Mama Natalia and her daughter. Thank you for the special gift. We pray that you help us to use everything we receive to spread your word, deeds, to proclaim your faithful love. We pray that those who have given this gift will live in our affection. With them may we do all things to honor your name. We thank you for what you have done through their lives, and we pray that you continue to bless them and keep them well. And as we receive this gift, we truly thank you for their lives and pray that you continue to bless them and keep them well and meet all their needs. This we pray in Jesus' name. Amen. Thank you muno. Ngai amurathime na mweke wega. Ngai amurathime na mweke wega. Rĩu nĩ tũkũria twĩka ũndũ tũtekaga mũno gũkũ, no nĩ njĩkaga rĩrĩa ndĩ kuo. Athuri arĩa, every ordained elder, retired or active, mũikaire mwena ũcio mũke haha mbere tũkĩheana kĩrathimo. Please. Nĩ kũrĩkia tũrarĩkia na nĩ wega na nĩ tũkũhoya atĩ ũngĩkorwo wĩ mwena ũcio na ithuĩ tũbange raini haha, ithuĩ tũrũgamĩte raini ĩmwe nĩgetha tũrathime andũ arĩa twĩ ithuothe na nĩ tũkũmoria matũrathime. Tũkora elders othe tũkũrũgama hamwe, tũkũhota gũkoka kana tũcokacoke thutha. We want to make one line or two. Elders. Ona ndiko cia mwe ha mũkũrũgama ona ithuĩ nĩ tũkũhota kũiganĩra kana tũruti harĩa nĩ hega o harĩa mũndũ akĩrĩ.
Tũkũrũgama ithuothe tũkũmũrathima na rwĩmbo rũrĩa tugaga ti rwĩmbo rũnene no thayũ thayũ wa mwene thayũ ũrogĩa kũrĩ inyuĩ na inyuĩ mũkĩamũkĩre kĩrathimo kĩu tũcoke tũkire na inyuĩ mũtũrathime na ithuĩ twamũkĩre thutha-inĩ tũcoke tuge hamwe thayũ ũrogĩa hamwe na ithuĩ akĩrĩ anjo hau haya tuothe thayũ thayũ wa mwene thayũ ũrogĩa kũrĩ inyuĩ thayũ thayũ wa mwene thayũ ũrogĩa kũrĩ inyuĩ thayũ mwaka ũyũ mwerũ maũndũ-inĩ manyu mothe nĩguo thayũ wa Ngai ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũroikaragia ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo na nĩgetha mũtũũre mũmenyete Ngai ona mũmwendete onake mũrũ wake wa mũmwe Yesu Kristo mwathani witũ nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai ithe witũ mwene hinya wothe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru kĩrotwaranaga na inyuĩ maũndũ-inĩ mothe mega mĩciĩ-inĩ kwanyu na mawĩra-inĩ manyu mothe mwaka ũyũ na matukũ marĩa mothe mũgũtũũra muoyo na nĩ kuuma rĩu nginya tene ona tene amen. Hallelujah. Nĩtũthiĩte wega ĩĩ nĩtũtigĩikare tũkenete tondũ nĩ twarathimwo na twerwo ũrĩa tũgũtwarana na Mwathani. Mahinda maya njĩtagwo Marjorie Wachera, Kristo Ngai nĩ Mwathani nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Mahinda maya tũkũhinga gĩthomo gitũ na rwĩmbo 307 iria njerũ na 238 iria ngũrũ. Ũndongorie Mwathani Jesũ nĩ mũgeni werũ-inĩ nĩ mũhũthũ mwene hinya nyitana guoko gwaku we mũgate wa igũrũ wonia ngoro yakwa wonia ngoro yakwa irima kĩa maĩ ma muoyo werũka thĩinĩ wakwa narĩo itu rĩa ũtheri nĩngwenda rĩndongorie norĩo rĩngĩnyonia njĩra rĩrĩa ngũthiĩ ũtukũ